Nagabenta ki khubor ba man kasni pet but subscribe ya u an Hey, pinyo azar hok ithar bahama. Hey, ki baro kini long ki khubor bam ta kasni u social activist ba reaching son siang shai ulo ong bagi pat ba shnong dai stong East Giant Hills kila persha ya ka project Shri Simen Henry Omdan basngap ki jingkar pat jongki ula keno ba ke NOC but agreement la ai klem ka jing tipat ba but ha ka public hearing tang kinong kershan project la sha bandung kat ba kinong persha lakhang parat ars pa angut ki pat ba kila soy memorandum shki bor sarkar ba pher bandawa pensangi ya ka project namar ka jingyo jingya pher mariang jakarem ki pat ba kila maham balada ka sarkar kam shimkya kinshim da kiwei par kisinjam ban khang no ya ka tei ka project Ba menta ka lomba ka kam gajing itu jong gini kita raisnom kila don gajing pentrei kita emang teh ka project site ya kata ngaku ban bu jing kelia ke sorkar haswa bangin sim senjam hakti kerpat ya ke sorkar ban lek hasport ya menta ngimtip kumno kan yo environmental clearance klotlo edang sudah claim da environmental clearance claim da consent to establish kumno kaneka Sri Simen ka trei thathat menta hakate ka project site mdai bi ai kham sarkar ngan pade pi kham lane ngin sim ya ka bor hakti ban le khang mangi chong api kumriu simet baju edon benta ban ya rap ya ki paradok pas nama ki bon ki ben ka benta ya ka bai dei bat ka jingwan changa ne ka de bai dei bat ka project jong ka Sri Cement Private Limited kabala temu ban bo no ya ka project ke jongki hang te ka chnong dai stong apo East India hoi kumbala ong imam ta kinong chnong hadin ba kuma itu ima ki sorkar limba ki let mi saki department ba pher nado DC MSPCB bat ki wait bal ki I copy swaga public hearing hadu ka public hearing wat hadin public hearing ro kila lek te mdon basnap ki tekila mi sanga hadin datuk anipo menakani ka tayo baladep kila pensnyo nga nato pasdang hatu ka ba kila ya yenti kumno ka jaya ki kila pensnyo te habai debat kani hadin ki pensnyo yang tengah rekomendasi ko ba don hiban yarab nang salang tengila ya kalenting ila sedang menakana ni tayo baladep kuma itu ba ka kami ka sedang hinato nang tay nakadorbar snong ka ba kinong yang snom hagto kapor kila kisim rai jubor klemda pentip paro ya kijing ya enti kejoki kamtam hak swaban ayenusi kila ya kliu jing muti tamba klemda rai jabaro lang ban ayenusi kila bor ya kataman la enusi ka next tepat ki yala makla yo pai ba apo snong apo tau te hadin kata hadin do prinsnyo ngi paro kijing itu ki nato basdang ya napo snong kumanga ong warga NOC but kamtam ro warga agreement jong ka Sri Cement plan but dorbar snong daistong it is not well known ya barok kinong snong kila tang kato kaningut kinong ilam snong te namar bal aja kumta mdon bas ngap su hapo jong ka jela ka jongi nan lawor ba kinong snong kila mi kinong ilam snong kila mi syaki bor badai pe kimdon bas ngap te mga bat ka team ka jonga ki badon ki legal advisor ki social advisor ki riu champang ki riu ejri ki riu ej mariang ni ya kriu mut hadin bagi to tingin abot drum no ek memberndom ya ki kumpa ki itu te ya kata ka memberndom na do men hakane ka monday ka khandai tarik nila tho chado u prime minister baar chau honorable home minister balai chau honorable union home minister ubadai pe ya kane ka benta jong ka ministry of forest nang tang ila pha chu chau secretary badu director general jongka ministry te yakata ka ba ngila pha na do khandai tarik lemba ka post office ngila confirm ba kala appointment ka khadwe tarik chaki department nalor kita ngila thoro cha u honorable MP jongi yakajo ka memorandum yakata ro iba sengkon iba honorable MP jongi ula yo kata ula simkya ngila thoro cha ka mekhlaya human rights baro hakata kedai ka khandai tarik ka monde te yamenta kasniro ngila mi pat cha kini haki level jongka jela ke jongi
pamut mentang ila ai sa kajok ka complain henry ka approach pat kaya pet ka contents kajok ngalet mi sa doktor mukul sama hoi inter meta kasni ila ya kani ka kam ka memorandum jeng ila diang dai ba Charles ba arpat nila kwa ban am nila don ka memorandum man ai sa ba arden tang bana ki kam bamla kier mene gila jingsang ila ya mut ban kendro i tang ba emergency cases ila mi te ni iPad haki nong gelam jongka parti bangi kendo nta te sno kumendro ban pentip sopai ba i honorable MP menin alor marsin yo yaka memorandum jongi ila let mi cha kamera jong minister union minister badai pej yaka forest ila airo da kajing top na kaliang jong MP cha ka ministry ba kandai ban suspend no yakane ka proceeding jongka public hearing nama kalong ili gel te ke ground pat ke ground bahaka tang memorandum nama ka memorandum jongi ka poi haduk khatsan kanjusla te tharansa kapor ne iban kana tibu to yapi tamba kan nongkong ka strong ground hi jong kanong ba dorbar jong inong song snong ibadat kot laki aspa tam mur ki bah persa haduk mentar kasni aspa tam kedai ke snong kebarit hende laki aspa tam yo kanong ba tuna aspa sempel tuna aspa andrupau ki bah persa haduk mentar kasni ka ground ke banongkong hi in general kalau bayi kata yang ke NOC nalor kata baong ke NOC kimpat ki claim na jing tip jong inong song baro wajah ka agreement ro ka claim na tip lang ki don tang chi arlai line ka agreement te ka main nalor kita ki main pat ki substantial ground ka jong ni kalong ba hangte haget iriang ki bakata ki set up jong ka treatment marjan bat kata hi ka don ka tu ka light pra bat labit cave tharai upai ba nong song hi jakala kiti itho ba ka e ka ne ka krem it ka ne ka katip kamut ka weina ka longest cave hapo south Asia bada India hi balade bat kalabit cave ru baro kini artiliki cave nalor nang taro kadon pat saka way ka ba ki ong tinong way ba ka rare and blind cave fish ki ba scientific term jangka neoliso leaf chillers penar ki ba kidang siam hakini ki pok krem kelada island ya kani ka sismen ban petrekam ya kani kini kinja ka ba arpat ka ba madu ya kejalla kadai ka violation of Meghalaya Land Transfer Act. Kadon ka agreement which is in public domain ba unong song ubalay local Mr. A u yade ya thed ya kata ka kendau directly but Mr. B ubalong non tribal kajingkeli sa sarkar lang bakalat tatay kubor ba sarkar lan nato meno philade yangi haba pim pecho ya ka Meghalaya Land Transfer Act ba pila island ba non tribal unte directly ya ka jaka jongi hakane ka bri ka jongi nau non nau tribal pensai ya pai ba pensai yangi menno pi change lanoi menno pi island ba ubarjala ulak bantet ya ka jaka hamni ka bri ka jongi kata sarkar pidai pensai lem pensai kamut pi island ya ubarjala banwan tet no ya jaka kan baki mon hangni te kiwe ro ki benta ki bon mo memorandum kin kata apa dia ki hali ke jongki ke donro ki cloud snong marjan kin donro ki denso ki ki beden kam ki livelihood ke jongki paro within a proximity hakani hika cement plan te kini to ki katuk ani ki main points bagi la ai te dong bon dang bon so ki ground bangila to sakini ki paro kumbang ngalajar ke tengah 2 minit bala sudah halo kamu yo kia subui kini ki priu badon kti bat ka sisimen ki priu local hi jongi kia subui bat gitu kinang yalam snong hak to kopor taki le da ka ba da pensai tan yo pai ba hatu ka sni public hearing tarai piyo ilun ba kimsa te kito ki ba attend ya ka public hearing tang kito ki ba na ai ke jingkarsan henry leng ba kila kitai kopor piyo i ba kinong trai snong ro kila sa kang lenti hagitu ki ngan ai keteng yuno kum to kitu ba pong mas yo ki dai ki gunda ki kang nangno ngimtip kila sa kang lenti ki trai snong ni kemu pai baro da ki sen bahalang ro bat mga hilo ngedon bentaban mulai isim benta public hearing mangipat na kan ni ke bentaban ni bandrung sa kajakaban penuh hearing mangiro kila sa kang lenti ngila ya kren baro kamba kimsha kaba apat wat udisiro lembagila patai kubor ni yo i ba uhabjai da kejan uyo iya kita ki guns kita ki baden sop mas tamba u klem kren
Kamut there is something kuba kibadon hakabor nado sorkar ki district administration pat kita kinong yalam chnong kiba yalam bakla ya kinong chnong ka dais dom nisba kidon ting ya dai ban le kai pa ba kum ni Te kanda jumur iba ka suka. Cái mình mi sắc mà chú là đi bar pun poi sih cái ba một khi bật cái nông sụp thì dan jumur ba cái buat siam next move ngin ap katok anipor ya krispon kumba ong na ngina pa na cha Delhi na do prime minister home minister union minister ila ya kendo menin but honorable union minister ila simkia ila dawaro na ka MP ila dawano union minister ban suspend no ya kanika proceedings jongka kataika public hearing tengin up ya kata namari MP la le kumta ngin up ka ika central government kan le kebaar pat hapok ke jelajongi namar meneng ila ai sa kopi chaui Dr. Mukul Sangma ibalong i leader of opposition baca iba Arden ibalong inong yalam jangka party ni kami nanti ba kani ka benta kin sawanra akane ka baca session ke bansawan kin saya thir banya discuss banya debate halor kani ka benta hapok sekretariat tengin up halor ba hadin kani ngin sa Dara empoy chano ngin somperkat bangin lepat ya ke next step pengen le ngin je topi anda lapoi kata kapoi Kanda jumur so happy berkat kasni pelahi ba hakajok kasni public hearing hang tu mar haden kato mi ka order bala chat transfer tu disi ba conduct ya ke public hearing te nak kata lesni tu balai ke sarkar kale kumta dona is alendek bahadu mar de public hearing usah transfer ulai pat sekretariat udisi mut pi la dan pakai jing subah kaba luno kaba sniu halo ka mindset junggo sarkar. Ban ong subam don kamsu endai lembak kilat patai kupa pai bala yoi kadai hiba let bor hi ndai dut kajing subak kadon hi kai salendet na hiba don habor